Pozdrav ekipa, moje ime je Dan, dobrodošli na novi video. Evo danas nešto malo drugačije. 5 najboljih modova staza po mom mišljenju za Assetto Corsa. Evo nešto što bi vas moglo zanimati. Ljudi, ako vas inače zanima moj sadržaj, stisnite like i pretplatite se na kanal, a sad pogledajmo zajedno. Evo, prva na listi iznenađenja, top modova, top staza modova za Assetto Corsu po nekom mom osobnom mišljenju, Road Atlanta, prava američka staza, 4 km dužine, 12 zavoja, razlika u elevaciji, izmjena dugih dionica, ravnih dionica, ovih zavojitih, tehnički dosta zahtjevna, vrlo zanimljiva, teška za savladati u potpunosti, treba će vam neko vrijeme i razlike su stvarno značajne u odnosu na nekoga koji je tek počeo savladavati i učiti stazu i nekoga koji zna žmirečki, ali za utrke je jako zanimljiva, ima tu naravno svojih mjesta za preticanje, tako da toplo ju preporučam svima onima koje zanima, nisu nikad testirali ili probali, nećete pogriješiti i neće vam biti žao. Dakle, 5. mjesto je i Road Atlanta. Evo nas na 4. mjestu, dakle staza Bridgehampton Circuit iz 1957. Bila je do 1999. U operativnom stanju. Meni je izrazito zabavna za vožnju, dakle je grbava, nešto slično kao naš Grobnik, ali je stvarno prekrasno odrađena i pogledao sam malo slike i videa kako to izgleda u stvarnom svijetu i vrlo je vjerno prikazana. Autor je Liski, isti onaj autor koji je radio i puno drugih staza, tako da je stvarno jedna garancija kvalitete. Jako lijepo izgleda naravno i okoliš i sama staza. Ima 4,6 km, 12 zavoja, baš daje onaj jedan retro štih i taj asfalt koji je tako krpan. Zanimljiva, ne možda za nekakve top GT3 i više klase aute, ali definitivno za super zabavne utrke, lijepa staza i moja topla preporuka. Još bi samo istaknuo da ima standardnih 24 boksa, tako da utrke mogu biti u dosta brojnom sastavu odrađene. Evo ljudi, broj 4, moj mod, topla preporuka, Bridgehampton Circuit. I evo na listi, treća na listi, poznata Le Mans staza, 24 sata Le Mana se vozi na njoj, dugačka 13,6 km, sa onom ravninom poznatom od 6 km koja je presječena i prerezana sa dvije šikane. Svakako mod koji preporučujem, ima 56 boksova, grafički prekrasan, vrlo vjerno napravljen, napravio Jim Lloyd, isti kreator Road Atlante. Stvarno nezaobilazna, ali ajmo reći viđena i na drugim simovima, iako ju ja ne bi zanemario i na Assetto Corsi, pa evo moja topla preporuka ljudi, vidjet ćete link u opisu videa. Evo, broj 3, Le Mans. Na drugom mjestu Okayama International, stvarno šta reći o ovoj stazi nego samo superlative, 3,7 km dugačka, pravi mali dragulj. Mislim da nema klase auta koja se ne može super zanimljivo voziti na ovoj stazi. Prekrasno je grafički odrađena, odradio je Mitja Bonca, ili možda sam krivo pročitao, ali pretpostavljam da je to točno. 11 zavoja, fantastična staza i za početnike i za one koji su već iskusni i dugo voze sim utrke. Nekoliko krasnih utrka sam imao prilike voziti na ovoj stazi i toplo ju preporučam. Ima 36 boksova što ju čini zanimljivom i za neke veće natjecanja, veće lige. Šta reći ljudi, link u opisu videa, toplo preporučam. Za mene na drugom mjestu Okayama International. Dame i gospodo, pobjednik mod nad modovima, najbolji mod, najbolja staza je po meni Watkins Glen. Evo moram naglasiti po meni, definitivno uživam voziti na toj stazi i na iRacingu, pa evo i na Assetto Corsi. Lilski je odradio prekrasan mod, grafički dotjerana, od reklama, publike, asfalta, apsolutno svih detalja do najsitnijih detalja. Još jedna američka staza, stvarno, evo, najtoplije preporučam, ima 3,7
km, 11 zavoja ili 12 ovisno o konfiguraciji, 4 su ukupne dostupne konfiguracije. Tako da ako mogu odabrati koju kao onu koja odskače najviše, po meni je to Watkins Glen. U opisu videa bit će i link za download. Evo ljudi, skinite, probajte sami, vidjet ćete da je fantastična, ima svoj nekakav flow koji kad jednom uhvatite lako je to onda poslije i kontrolirati. I da ne zaboravim, ima 43 boksa što ju čini pogodnom i za nekakve endurance utrke, za veće lige. Tako da svi argumenti i superlativi idu za Watkins Glen. Broj 1 za mene na ovoj listi, top listi 5 modiranih staza za Assetto Corsu. Za kraj jedino što mogu reći da su u opisu videa svi linkovi na sve modove navedene u ovom videu. Vjerujem da ćete vi naći svoju nekakvu privatnu rang listu i drugačije ih možda rangirati. Nadam se da će oni koji kliknu i downloadaju jedan od modova da će biti zadovoljni, da će uživati sa predloženim sadržajem. Tako da šta reći ljudi, stisnite like, napišite mi u komentaru neke vaše prijedloge da možda i ja skinem neki mod koji nisam prethodno do sada imao prilike voziti. Ljudi, hvala još jednom i vidimo se u nekoj drugoj prilici. Pozdrav!